Hadian Kattu Katnipur bakat Local Truck Owners and Drivers Association hak jengelam uba agent star kurkalang kalau pentip bau menteri rangba ka jela ukonrat kes sangma ula kular baka sarkar kan penbet ya ka megalaya minor minerals and concession rules arajar kan rio bat kentu ya ki trok ki bakit mau kit siap ban beteng no ya ki kam ki jam kum bajule borosh katta ka Joint Action Committee Stone Crushers Owners Association Quarry Owners and Workers Association hak janmit jong ka arpo ar tarik nailar arja arpusau kalapan pau bakin beteng kejing pakhangkit mau kit siap namar baka sarkar hi kam ai jingkular da kejing tho ka Joint Action Committee kalas dangi kejing pakhangkit mau kit siap nadu ka arpuai tarik nailar arja arpusau bat kala kentu ya baro ki be dan benta banya snok tilang baka jing kun hi kan long ka job kumban syukudo bai kane karai pakhangkit mau kit siam lashim na kejing yalang pat ba jong ki try stone crusher ki try bat nong try par mau par siam kabala penlong haka khat khandai tarik nailar arja arpusau hamaran football kentan umon lat nong krem ka Joint Action Committee ka yeng haka nong rim ban persya e ka jingsha khang ban tray par mau par siap da ka sarkar jela haka baka tenat klau ka hukum ki try par mau par siam ban shim quarry permit but mining lease kat kum ka MMMCR arjar khan riu Shu kat kum katay ka rules ki bakhayi mau khayi siam kin hap ban penan kam ya ka chalan ka Joint Action Committee kalapan bana bakan don ka jing pakhang ai mau ai siap ya ki company na surok ki karkhana bat ki wai pat tat hadu baka sarkar kan sngap bat kular ya ka jing dawa ban penbet ya katay ka rules ki noilam ka Joint Action Committee kila ongru baklam da yo ya ka jing kular da ka jing tho kamlong ka basok pan sedang biang ya ka kam nomor ka la ban kata hadin habut na kadyang to chungi kila de pendok yang to ka jingalang pat ba hangti halan ukren konton mon ben hak khat khandai torik akos ban ta jinga rai lang chung pat ba utron ko tsni ta ka we ka su ta ka we ki jimot ni rai ba na ma ka jinge ka ba na kadyang to ka soka kala ban kiai ni batri yite kam ban pas ange no tingi lai sim rai do rai ba yin sa nge no shwa yak jingke pan ma ko sia ka chungi instruct da kata ka bani on indefinite strike na tu kabala trikam na do menin kemiat abu wai tarik tengilan menin no ila pamana ba ta adu banda pamana ko wai pan hadin chu te kisni ka chu te jingala pai ba na kadang chu ni chintong chong track ko kinang ilang ila ya badin ya kini kam na ka wi department na ki office na ki wi officer na kendo bat man bani kendo kalong ka kubo stana biki ong ba sudan ke cikamen bingla ba yo penting pian ya kini kam chu ni te kumta mentang wan ni ban yutu ipi lama ka jumpi ban penting pai ba bakani ka jing strike ka jongi ka jing sa ka jongi kadang ya penting baki pai ba ki ba ai ka sha ni ki ba sau da mutu ni kasi ba ye ka jongi ki la ya rai lang ko do lang do sni bakin sngap bakin shasko ka mo shwa ya ka ni ka jing pembara ka jongi bayam tanam ta cukti kam ka bangi ta de halang dinya sange usha sipo bar ka kubur ko bangi kwa iban ong ba ka ai ka bangi lai kundu baki bar ka comment ka bang ka kubur ko ko sutana na so thu ba kalenti ka don imat bangin sayola ban yo menteri pia henry tang nama ba ka kecing ka sulong da ka kecing ni ina up anta ya ka ka asran ka batikna na kibor kiba akredo banyo ban banamo ya ka banyo ban perlaino ti menta ka kot wel ikapat kinong pa bro kiba chu aj ka shan makin nong sutu bakla ya ka kibor kiba ba kenya sha bani yai up ni sipo yang het skem ni kaman skem ba kani kam sakhendiat sni sakhendiat poli yang inyo ban ya ban yo ban ngio kemen bakani kam chini yo ban pempian de kata nama lo ladon bawan persian ne kana kajang chungi ni wan wai menta kumni ban perbanas ki pai ba ku baju aj kasan ni sautong chonga ki chaka no is kasi hills bachadu chatisha west mo te ki baju aj kasan ni ba kin non sultu bakla bakin num nge ya ku bojungi haba kila bensian ini ni kam mengelam ban pek bangin kren mau ko makila sini ini te suggestion ya mbana na khot aware ki ba what so to bakla itu khobol chonki we mane te snap ye kane ka
Cing pamana cingi na kala biang ko na kata kam cingi kren cingi kalau lo pasai ringkia pat ka komen teman ha kata ka poli sawan biang dan pasai biang sapai ba dak lenti ka pasai bat ka cingkulang ka asran ka ba skem na kaliang jongka komen. Dia kamu mentah hadu mentah Pak Yu kata ke assurance nak sorka. Hadu mentah kata ke assurance ka batikna kata kadang don apa kalinti ka cingi kren pada saat akan dia sini skem ini kun kita ilam maka ni kan sini terlong kebencok ikan jola iban tribia. So dan mana kesini dengan kendu iki head officer kita imat chief secretary dan mana dengan kendu iki ki on ba ingin sakot ini bagi yatu iki ya kecil cumi kun ki matrai ya kini kamu. Di pada mana yang jumlah ni yatu ini kendu ba dan belum ki review dan aku bakila aga cing trailang ke cikulang ke syai na ro cini ba ngin yesimpia kini yesimpia lang hai bari ko kini ka Nomor gitu bawan menni ada ki ong baklawan kendu UCM nak kalian ko asosiasi jong pipla kendu na UCM lor kani kamat tayo cuni midan hakalenti ban ya kendu umta UCM midan kata hi ba midan setemen iken ba ngin midan hakalenti ban kendu UCM Kadang bajingong jong kita biwi kedun bang alat biang masyarakat mati mau disiap berkat ki kendang bam dewan tentu cita ki wa ki bidan benang. Halo cuma kata ingin melakukan apa yang no, you cekeren cukinya dan dawa ban wo ane ban keren kuno no, kadai ke cekeren cuki mo. Nanti dalam ini langsung update instik kita yang kata kecing kabaran don kata kecing cuma mungkin yang keren barki baru sih yang ikan. Harus makin kiasnya. Nadu kapasitan ni nakaliang niladon kecingnya terlalu bagi barip ijen star kurkala. Jadi niladon kecingnya phone number ngaruh kubu lakapat lang kecingnya terlambat ni kami kaya commercial truck owners and driver association. Te maipat ide ita ino alam yaki driver truck na kitu ki kain umpernai jadi kita hanya sejalan bangkit market siap. Tena kalian jongi dulu bas nangi suatu nak kejengalan jongi dia doang. Kalau don nak kejengalan jongi ni kiseng jongi kitrai crusher, nanti kitrai parmau, nanti tiba trai parsiap, nanti kita membala trai mau trai siap. Mau cepat hanbas bas discuss. Kalau don kejengson komiti lang jongi seteisa pernah. Bro. Tena kalau don ru kejengson ilawan ru kejengson komiti lang dapat lang ba ilistar ko kalang don lang seteisa. Master ni don kawai ni showas ni long teli ba boy te nakaliang ga jongiru kun kali ni ha bansap ya kini ki stakeholders nani ki try jo kam makini ki try parmau parsiap ki try crusher but ni kit ya ki mau ki siap kabaki maki ki penni telada nakaliang jongki kampat long legal dan ni kampat long an nama nakaliang jongki ki dawa ban bagi pentemai no ya kata triple MCRI. Nama dia itu ke an kaba sapenwit bahaya katrai parmau parsiap lani ki crusher jong kini try par bagi nong tray itu kakam. Te nakali majongiru mungkin kersan halor kata kabanta. Nama lada kai illegal seki tolong bean seki lada makit mengiru kakala bean kakam. Ni shelstone ni try kali. Ila mat ya katamu. Tena kalian mengunjungi nilai air lang dari kersan, lengkap iba ijen start berkalang ru, ngelong perlok nilai ajan earphone, dan kong yang dalam aku benar. Te kajing kaega baya kendru mai kajing ajong iya kata ngim melak bantip. Henry kajing dawa kajungki ngasngo berong bakap kababiang palat kadai kajing dawa lang kajungki. Nama iru iya menjurlang kata kajing keren menduki por muswa. Balik kajing kuat juga ki kuat ya permanent solution. Lami ya kata karai ke bah shijing imte ban laumo ya kini kajing nama lada ni isu ya keren bet ya ita temporary solution dan ita solution bersipor. Kamu ba kanusin gini ya mare kanusin gini ya be lada kipai ba kisah jing kumbo om inoyalam na west inoyalam ni na iskasil ba kadon kikat ki ba kibrium jongi menta tang ini ikam siap kamau ba kate kan di triple MCRI kidon ba hadik mentar kidon don court case kaba tang ibai kibabala men step kibam dami tang idor aspa kumbo om i kinoyalam tetang bene kun leader bene kun case ukimla temata kamakhat lengat case tena kalian ke jongi kun ke trok kono sen ke meglia commercial trok kono sen ni bu
Ndai bangi ya kontradik banu lani kuat banyak pai banu wani ba agent star berkalang ni kuat ba ni kuat banu ke permanent solution mo te kumulong manta na linjo isu ang bai ba kalau kum basai ntar lama kum siam ru isinya te ong active da ong kiki le traino te hindrai kama ban long ni ha ban amen ya katukaan baka sorkar ha menjur ban amen ya kaan kum badawa kini ki stakeholders ni try te nanta dalalong an te kalong syirta la da ngikit kam dan jingwe te andrai nanta ban su ong ngikit kit no te gadehi ba kasami ke jinge adina bu da bangile ya nu kam nga su guru mi kiri guru ramba ki bade try ke kam bolong ba ki le ya nu nu kam ko bolong ka jinsu ki pateng ni joni ki kam de kata ka temporary solution rekum bolong nanta ko ki ka tu ba ai mene na tu ka na ka press statement do ni na kalian jong iba itu na iba kamdan kata ka written document sendiri ka assurance ka ba ai baik da mohor dan sorkar te kalong temporary te na kalian majong issue kentu lo dia bawa ko ki kali ki bahap lani ki bom ki nadu ki try kali bagi nongnya kali jong pemelia commercial truck on ocean bayang ta ngin sange shwa ban kit yau mau siap bat ngin sakit yang yau mau siap tang anda kini ki try ki badai kita ki stakeholders dan ki try jong kini ki crusher dan ki parmau parsiap kila da dia kendu sorkar ka assurance ban amen no ya tu ka triple MCR Act kamut bahanta kinsa ya karlang namar kumulo menta gidon kami ya kajinge teli hi ni menta dang menung ya teli lang kawe te ndre ya kijingele hi ngilala yang ni para ko ngilala ba kajingele gidon sipun ma ki jeru-jeruan kawe kolong ba ki bod barabar ki ele sitong suaban penpra pramangi tendal pra pramangi kemut ba habakut nginum job ya kan menung isu ya kajinge pat kejongan kalian 2% yang megalaya komersial tabanosya yang ini trilang kawe yang ini werlang dia barok ko ni bayakan ni kamat namar kali kamat ka pakongsan ka bakta na du badu adu baru sepatan adu bahet tamru bagi ni teli kenal bakan ni kan long kataka jingkerku yaki long di jumi am ya ka jong ki ma bat ong thok ne ki thok ta gim tip na dum ta gi pat yo ban ya fun bat ki le nak leng ga jong ni shu ong ba na ka group ko jongi na ka jongi hadum ta gim pat yo te gim bon stick kum ni ki try kendo him bat yo ngim hun ki ban shuya ong ba shuya media la kilek no lektreno la sayo la sisni yo wan puri kem ban khong pon na kham he ki jenjar no di tatapi di te kane ka porok ade bangi kwa bai pen hun ni pa ka ba ni dei ban yo be ya ka ba latikna Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet yakashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat akabathau bha kam khata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya